så er vi kommet tilbage til Cronulla Beach, og det der faktisk sker, det er, at vi kommer med i en konkurrence, international konkurrence. Det var vi ikke helt klar over, det er vi nu, så der er tilføjet mange lækre detaljer på det program, vi havde forberedt. Vores chancer er rigtig gode, blandt andet fordi, at jeg har været oppe i dommerne og givet dem lidt nødder. Og de troede, at det selvfølgelig var bribe, men det var det selvfølgelig ikke. Det var bare fordi, sådan er vi i Danmark, de er meget flinke. We're also making a typical performance routine, and what we are good at, the boys, are to jump and make some very high level jumps on the floor and on a mini tramp. We jump in a mini tramp very high and rotate a lot. Yeah, we are not doing this for competition. We are doing this